Ngiyabonga kuwe mhlobo wami, kungipha nje leli thutshana kuthi besingahlephulelana sinkwasekuphila. Umthandazo wami kokokuthi uNkulunkulu endele livi likunikede emandla, likunikede nemicabango letaba lusito kuwe kumbe ube lusito futhi nakulabanye. Encwadini yaJoshua sahluko 5 verse 12 lithi, ngalelo langa imana yancamuka kwehla ema-Israyeli nase adle isivuno salelo live, akazange aphinze abe nemana. Kodwa ngalowo mnyaka badla lekwakusivuno selive laseKhenani. Impilo ifanana nendlela, ifana nelisondvo lelihambako, impilo iyachubeka. Baka-Israyeli mabaphuma bahamba basendleleni bebede emabhodo bede kudla bangalimi, uNkulunkulu wenta liciniso ukuthi bayadla. Bebasehlane njengetilwane letingapheki letingadli, beva imphilo lehlukile yekunakwa nguNkulunkulu ngalokuphelele. Kepha ekuhambeni kwabo bekungileso sigaba leso, ngoba impilo inetigaba. Kufana nasekukhuleni vele tigaba nje, kukhona sikhatsi la khona umunya khona, kepha kukhona sikhatsi la khona uphuma ebeleni. And mangabe umntfwana angafuni kutfutfukela kulesinye sigaba, ubese ukhokhwa kabuhlungwana la ebeleni. Kungenteka letinye tigaba lesitibana nato empilweni tibe buhlungwana, kanti uNkulunkulu usikhokha kulesinye sigaba ngoba kumele ngabe sesiphila kulesinye nyalo. Awucabange umntwana una-10 weminyaka solo uyamunya, solo mama ncence mama, angeke kumjabulise umtali naye lo mntfwana kunetigaba letimendlulako mangabe angakhuleli kulesinye sigaba. Baka-Israyeli sebasendleleni bahambile, nabo mabafika eKhenani bekumele bakhulele kulesinye sigaba sekungavuki babuke etulu kuze batokudla, kepha sigaba sekuthi bavuke babuke phasi la bahlanyele khona. LiBhayibheli-ke lithi bathi mase bavunile badla kudla kwesivuno sabo, imana yaphela. Yabaphekeletela imana yagcina iphelile. Uma ngabe bekungathi sikhuluma ngawe maJuda nje lamhla lokhu, awasabuka ezulwini, asabuka phasi, imana yaphela. Impilo kufuna siyicabange kanjalo. Uma ngabe sitawukhona kuphila kahle kulo mhlaba, singabulawa stress, kumele sati ukuthi kukhona tigaba empilweni. Kukhona sigaba la bewungabuka khona, uvuke ubuke etulu, ucele, awu Nkosi ngiyacela ungiphe loku naloku. Kepha mawulifunza kahle liBhayibheli lisinika umcondo wesigaba sekuthi kumele sisebente. Kungako liBhayibheli lithi livila linganikwa nekudla, alisho ukuthi longathandazi. Kepha longasebenti anganikwa, sigaba lesi. Impilo ifuna sikhule. Ufuna imoto kufuneka usebente, ungavuki ubuke ezulwini uthi mayikha, kufuneka usebente. Ufuna indlu, ufuna kwakha, kufuna usebente ngetandla takho. LiBhayibheli lisikhutsata loko. Baka-Israyeli bathi mase bahlanyele sebavuna, imana yaphela. Asiticapheleke tikhatsi ungavuki ubuke etulu kanti imana seyaphela. Tikhona tikhatsi tekwenteka kwetintfo kumbe ema-miracle kutsi njengala oil walomake lawanza makativalela. Ngoba bekunenkinga lebeyiphuthuma. Itsine
sikulesinye sigaba, kumbe nyalo uNkulunkulu ufuna kutabo gcwala ligaloni la-oyila linye ngenyanga usebenza. Akusiso sikhathi la khona sitawuphila ngema-miracle. Kumele sisebenze. Tigaba nkulunkulu utibekile, ngeke atiphambukise. Uyathi utawuhlala ujabulile usibusiso mawutawugadza tigaba letikhona empilweni. Ungathandazi kakhulu uzama kuletha sigaba lesinye usilethe la, kani kumbe sesengcile. Inkosi kubusise usanaka tigaba tempilo. Amen.